Hujambo ndugu mtazamaji wa Mapya Kwetu TV. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo. Tunakuja kukuonesha yanayoendelea huko kwenye uwanja wa kivita kama unavyotazama. Hilo ni jeshi la M23 linaamua kukatiza njia za maji ili wafikie malengo yao. Pia jeshi la Kizalendo linazungumza nini kuhusu hili? Hebu tutalisikiliza namna ya kamanda mkuu wa Kizalendo alivyozungumza kutokana na jeshi la M23. Pia raia wanakuwa na wasiwasi kwa kuona kwamba jeshi la Kizalendo linakuwa kimya kwa muda mrefu, na pia jeshi la M23 linazidi kukamata miji mbalimbali. Tuwasikilize. Muangalie gisi M23 kuna pasula manjia jia kwenda kubomola mapozisio zetu, lakini sisi wengine tunabakilia panda teremuka na mamoto na manini. Combien de fois ainchi haita tuenda parce que hatuna amuru. Tuko Muvira, tuko panda teremuka muvile, benzetu bako wanenda kampe muma village, bako nda kampe muma pore. Angalia kisi wako bana pasula Lumande, angalia kisi wako bana pasula Bazalendo. Mujirudie hako bandugetu, mujirudie hako. M23 zikwenda na pasula mapori hivi juu ya kusema ibomole mapozisio zetu na ikamate mingini yetu. Kisha munataka Mungu abasaidie ai wala mko mnashinda mko alalamika Yesu Kristo mwana Nazareti. Unazia Yesu ataacha kwanza kukombola kule kwa wake kombola huko. Tutoke mu distraction. Mufate video mwanzo mpaka mwisho muone kisi M23 kwenda na bomola mapori mumimamai mwa ya ajabu. Bako nda banashuka na mafimbo juu ya kusema babomole mapozisio zetu. Sisi tunabakilia distraction. Muvira tuko panda teremuka, tunabakia kuma makamba, tunabakilia sijui mana. Eske bwa bana bezwe makamba? Habana bezwe. Fanya kazi utapata raha nyuma. Kombola miti utapata raha nyuma. Muangalie video pale. Pia wazalendo walijibu kuhusu hili na kuweza kuzungumza mbele ya vyombo vya habari na kuambia raia wote walio ndani ya nchi ya Demokrasia ya Kongo. Hebu tuwasikilize. Najua unauliza kupitia habari ya leo. Leo adui alijitokeza, lakini tulimupiga na akarudia. Uzaifu tu yenye iko ni kuona kabisa, ingawaje leo kabisa kungekuwa kitu yenye iko yulu, ingekuwa hatari kwa kumpiga, sababu tungempiga na kumfukuza sana. Unasema tukutumie manje, tio maaskari wako hapo wanatoka mapambano, wanapambana na adui kabisa, wako hapa, tutakutumia manje au utawaona. Hii ni escortage ya chef d'etat major na ADM wake biko naye hapa. Hii ni escortage yao, ingawaje watoto hawafiki wote. Wakati ulisema wakutumie maji, akasema atasukuma tu maji yenye yao venye biko hapa tayari. Okay, unaweza ongea na gouvernement vraiment ijikaze, nejipatie nguvu kabisa, itafute kitu ya yulu na sisi tupambane chini kabisa. Okay, merci bwana journaliste, na magharibi njema.